Oh. sang wong dingin lah, sangi wong di lah, sangi pula, sangi pula. Pun tamsi kini ding amasai na organizing committee Zongfa Lelte Manipur region ina amaute pagpiang na le pagyaw sang nahon nei ding wa waizo dorkas veng YPA nahon nei dia waizo chiang ina Imphal block amaute na akakyang na leon nei ngal di wa hi yai teng ai dia aban teng ka yo tu panon sun jam la hi to no ni ja ngalo le ya sa mo le video la news le poi mo hi yan ka le chen 10 second 30 second khong video la cha le chen mo yan inbox le la to na YPA Durgas Bank na baki nong oksat diwa to cha ba ko ina sangi pe mo kalau me bang bok pen ka sangi na jo wa nong bai me wala loading la heta video so kan dai bang dan ko hi na ko le pui ten ko na hi tiu mo program la ma tu pi te pe na sang diwa to na YPA ipo blog ni ama ho ni dia hi ama on zo na hi zo na wai do cha group ko to mo ya ini dia tu mai tu ho yang na kon nei di wa jang ina akyang na thum na eu tu pa ang sil yang oi de na on nei deu cha ko program ni zo di kai wa tu ni na inam igam adi ni na isuan ma den ngai sang ni ki pa pi nai na se bai kon pu di wa hitana kwan sil sang na kon nei di wa che na e pa yang nai kon tu deu cha no ni amang ama no lampi bai ni te lamkan ni ala bai ni te patian pan pi na to na pai ni na dam ta na pai ni na de una room nai na ta ni ta ni bai ni ai di ko program ni le ko ni kan kilang ni ngal itu nai di do itu ama wa ai do min limon kilang itu ni chu committee he wa den cha group photoi ni video mo ibai ni da no den to kon pong ko bia den ki lak sugina
เราอยู่เลยเราขัดตัวเนี่ย Itu na upapa mo. Limon kilak yo le. Lok yo tu te. Oh, yung lok yo tu te. San mai do pal bini ya hiya. Hallelujah. Lang man tu ni sun huni ni hai na unwam tak kun ki pa boy tak na hon pia howe la kam sungwa ka ki tai te lau lam tuang tuama tu ni na lel te awa khat na bang nga sangam no zen ngai sang ye Imphal airport na hon pi tung tak manin ki pa pen mai na kya ki pa thuk gen he tu ni indam takinalo sin na to ye muna ana omte Imphal muna hin lam kalama durkas wenga kipan lemun tom kipan bi te ka ho pai ko mo ye chiang huno hun man pha na hon pia ka na bozol na ta na hon pi tum manin nakiang kipa tu ka hon gen hi bapa chian tu ni ka kipa pi na teo nang man hon thai pi la ye lo chin la te ben amaba na hin ko kal son na akibul khu na kalbi hoi na hon son ta te tin maba na pi na ko hon gen hi tu ni he zo na program ko da zo chiangun ilung zo na pai khelai ding maban ni la hi manun lampia ki tho pin la putsui khe sui tuak lowa lamjang taka pai towa ilum te tunga in sungkwa nul pa sangam te ubeng te lesipi sapi te laka dam taka tunga ka kipana te utupi te bang pele nuam te lang pela kipapi na un te lang tubang bawasang to saglay dingin nang manahin amaban huna akalson la dititeng tinga na hipina to ton pin sin ye chiang nahon pina dia ka kipatugeni to pa le to minin kong he Amen. Kung sang tâm i khoang zin na gam azo quay hiam chỉ thấy lowin i vác vai bian na zua pa qua hiam thấy loi man chỉ kim in i mang zo đau qua đằng i lâu zo xếp tu lệ ta để hi hằng nghe ta qua tai mong te ki kun hong tung ta đâu pa ta ta go lua tu te zwang thôn đâu Giêsu là gam ding tai vang chi hiam chi in vak vaya đâu pa thun bo sia te hi hang e nam dang te thu nei na sa tang i đâu pa thang pai na go phok le buang qua dang i lo zo se tu le ta te hi hang hong tung ta đâu pa ta ta go lua tu te swang thôn đâu Giêsu là gam ding ta Pathianam te zo swan te tho aun kam chiam zo gam tha kalu banda hang nam thu pi kho vel tan va ding ta zo thodi u o pi din tha
Quân hay quân kỳ Manipur, Mizoram, Tripura, Assam.
isu kucing bagi imo bagi kasi aku lo kita boleh lo kedua kita nari kita yang boleh kita wansi karena ini na wansi ini peran ini peran lalu
ina ka ikwa ka na ya apa na umna ya ti le de na ya pa pa ya se ma le da ko ti le sakina ko ka ko de na ba ta ki le ho te ya itanu tipa ki wa ya na mu tiwa apa pa de ga na se ma ki ma no ma ya ya ama ki ba para ko no no ko se mo pa pa de na no katiwa ta ge ko wa ba mu de le tipa ki na ko ba mu de ba mu de na ti de ka no ya katiwa tu ke ha mo de la ma ko ta ya mi ba ka de no ka na ti ya ko de wa do ka de ni ki ane ba ya lu na lu de ke ta le ni ba ke ti ka mu de ya wa ya ka ni ba ta ya mu pa na lim ne ko ni na de wa ba ta ni na lim ne ko ni de ka ni ne ba ko ko ba ko mo ta ke Dia
Okay, we would like to present a bouquet for for these three gorgeous ladies. A bouquet presentation. We have been admiring our gorgeous host, as well as we have been Okay, thank you. You may take a seat. And we also like to give our recognition to the. In order to show our appreciation for his presence, we would like to give an appreciation to him as well. And I would request our respected Vice Principal to do the honor of presenting. He is the President of Zofa Lelte. This is a presentation from our school. Same forward, all organizers who are coming from Mizoram and all organizers who are from Manipur, Zofa Lelte organizers, all the organizers. We would also like to give them a presentation, a garland to all the organizers of Zofa Lelte. So I request the in-charge teachers to come with the garland. Thank you. You may kindly take your seats. Presentation once again, and this presentation will be done by our respected Vice Principal once again. I request our respected Vice Principal to do the honor of presenting cash award as well as the show. And in order to show our appreciation for her amazing accomplishment, we would like to present her with a cash award of 10,000. Please accept this award. We are very proud of you, Zangai-san. Proud to have you. And I would also like to request Tian Hoi, who was also a participant of the Zofa Lelte. We would like to show our appreciation to her as well for her participation and her talent. So we are presenting her with a cash award of 2,000. This is what we can do, Rayburn High can do to appreciate your skill and your talent. Thank you. And what is written there on the memento? Please stand with me. Rayburn High School, New Lanka H, Cherichanpur. Heartiest congratulations, Zangai-san. We congratulate you on earning the title Zofa Lelte 2022. Your determination and ambition have taken you to an incredible milestone. Your amazing accomplishment has become an inspiration for all staffs and students of Rayburn High. Thank you for his good. Let's not stop praising God because He is the one who bring me this far. So I know we are all happy. You are all happy for me, but I want you also to give thanks to God for me because this is so wonderful, and I never expected these things come ahead of me. So once again, I really want to thank all of you and all of my fellows, lovely students, and my teachers and staff, and all the people here. So thank you, everyone. May God bless you all. All for Jesus. Zofa Lelte Saitu Manipur Mizoram Akipathong Paite Bana Yai College Leitu Hina Sikulpute Hina students, ladies and gentlemen. Kanadayan lang kay Pawina.
Shuru